لكن كيف سنسترجعها؟ عمل رائع ماما. لما هذا البكاء؟ نعم صحيح، إنه يبحث عن موظف ليحل محل هؤلاء الآليين المزعجين. فكرة رائعة سوف يحبها الجميع. أصحيح هذا؟ كيف تعمل؟ نعم، وسنكون محظوظين في وسط الغابة. تينا، لا يجدر بك أن تصدق كل ما تسمع، وأنا أساعده. فهمت؟ أجل، لكن تينا هو السبب في هذا النزاع الحاصل بيننا. مرحبا أبي، مرحبا أمي. صحيح يا أبي، يا لك من ذكي. حقا، وما هو؟ مخفف صدمات أو دفاع؟ يبدو أنهم ينقلونه إلى مغارتهم. ما الذي ينوي المسوخ فعله؟ من يا ترى؟ أريد أن أذهب معك بابا، سأساعدك. ما شاء الله، بيت حكيم جميل يا أبي. نحن قادمان ماما. Ja ne volim hladan gulaš. Možda duh? Kako to možeš znati? Ne, da ne vole gulaš. Bez brige, ja uopće ne volim gulaš. Why are you so serious all of a sudden? Vicky, wake up, Vicky. My parents are sleeping. I'll take you home. Are you kidding? I know the woods like the back of my hand, okay? Whoops, looks like I got the wrong door there. Must have missed a step there. Oh, my head. Luckily, bears have hard heads. Hey there, Vicky, what's up? Mom, Dad, I want to go play in the forest with Vicky. Is that okay? Lucky my head's hard. I know, Mom, bye. Na klar kenne ich den in- und auswendig. Warum willst du das denn wissen? So ein Quatsch. Du kommst aus der Stadt. Für dich sehen sowieso alle Bäume gleich aus. Lass den Kopf nicht hängen. Du bist bald zu Hause bei deinen Eltern. Na, das lässt sich leicht rausfinden. Jetzt hör mal gut zu. Ich hab mich nicht verlaufen. Das will ich hoffen. Und denk daran, dass ich mich hier besser auskenne als du. Los, gehen wir rüber. Per 1000 orsetti, perché in ogni circostanza devi essere sempre pessimista? Quando gli daremo la notizia? Comunque abbiamo chiuso col tesoro. Mio padre non vuole che andiamo a cercarlo. No, non ce l'abbiamo, l'ha presa mio padre, quindi è meglio metterci una pietra sopra. Od momentu, kiedy pojawił się ten problem, Kimbo chce bawić się tylko w zamaskowanego pingwina. Racja, nie jesteś zbyt odważny. Ale Kimbo bierze pingwina zbyt serio. Kimbo, co ty robisz? Kimbo, przecież to twoi przyjaciele. Okej, obrońco prawa. Z całym szacunkiem myślę, że tak. I teraz mamy z nim problem. Może spytamy jutro tatę. I co, wyleczono twojego przyjaciela? Oczywiście nie martw się, wyjdzie z tego. Эй, совсем неплохо. Я до сих пор не решил, какой костюм надеть. Что-нибудь ужасное и уродливое. Ой, нет, я хочу выглядеть ужасно, но не настолько. Всему есть предел, знаешь ли. Я хочу пугать людей, а не смешить. Доктор Яйцеголовый в его глупом парике. Ej, izgleda da nismo sami ovde. Zašto nam se tvoj prijatelj nije javio? Stidi se? Moramo da pobegnemo odavde. Bilo bi dobro da sam plišan i meda. Mogu bih da se provučem kroz rešetke. Nema vremena za priču. Dobre, pomislili su od lutke da sam ja. Ne brinite, samo je preosetljiv kad je u pitanju njegova veština, pa preživeš. A je li istina da ste tu sa sinom? Voleo bih da ga upoznam. To mora da je Viki. Zdravo, Viki. Ne, ali upravo smo sreli njegovog tatu. Zdravo, ja sam Kadli. Znali smo ga već od ranije, znaš. ඔව් අවකාශයක හින්දා ඔක්කොම වේලිලා ගිහින්. වැස්ස නැත්තම් තමයි. ගැබි මොකද බැරි එන්න අපිත් එක සෙල්ලම් කරන්න. ඇයි ඔය උදේට කාලා නැත්තේ කෑම පාලනය කරනවද? මොනවද ඔයා මේ කියන්නේ? අපි ඉදිරිපත් වෙමුද විසඳුමක් හොයන්න? මොන කරදරයක්ද අපි කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ?